Кто старше? Я. Звание, фамилия, отчество, подразделение. Главный сержант роты, сержант Герасименко Геннадий Викторович. 24.10.1960. Sejumlah kelompok militer Ukraina baru-baru ini ditahan infanteri angkatan bersenjata Rusia. Terbaru dalam sebuah postingan di media sosial Telegram pada Senin 4 Maret 2024. Dalam video tersebut menampilkan 4 prajurit Volodymyr Zelensky yang pasrah saat diamankan prajurit Vladimir Putin. Narasi unggahan menyebutkan kepala sersan dari sebuah kompi brigade TRO ke-111 Angkatan Bersenjata Ukraina, Gerasimenko Gennady Viktorovich menyelamatkan nyawa tentaranya dengan menyerah. Dia meminta untuk tidak mencantumkan nama mereka di daftar pertukaran. Tidak diketahui bagaimana nasib keempat tentara Ukraina yang ditahan tersebut selanjutnya. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Zelensky terkait dengan insiden ini. Кто старше? Я. Звание, фамилия, отчество, подразделение. Главный сержант роты, сержант Герасименко Геннадий Викторович. 24.10.1967 года рождения. 111-я бригада, 198-й батальон. Мехрот. Как вы сюда попали? Ночью нас завез командир позывной Янки на позиции, оставил и сказал: держитесь. Сам развернулся и ушел. Был очень сильный обстрел. У нас появился раненый. Мы запросили эвакуацию. Нам было отказано, сказано: держитесь. Мы запросили по рации перемещение на другую позицию. Нам опять отказали, сказали: держитесь. По окончании обстрела мы решили сдаться. Вышли с поднятыми руками, нас приняли, мы оказались здесь. Мы не хотим возвращаться на Украину и на обмен пленами нас не подавать. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.